nangivele mina guys ekuseni lapha ngiphuma ngekitla sekitla umholo we-artisan ngithatha ngishaye around la netawuni fast nayibona transport yami ushingwenya sekafikile mara bese senzile ukuthi ushingwenya usebenzisana namachina if ufuna ibhege Louis Vuitton uvele ucontacte yena umuntu sengihlezi naye iminyaka engaka kayithi vo indaba yokuthi une-connection yamabhege ngibona ngaye mayichina maseseyilo lapha kuma-social media uvela sekagaqa amabhege amane ngathi yawathengisa kusho kona ukuthi umuntu manje angikasanipha ama-voucher sekayonipha izinto eziseqophelweni eliphezulu ngisho wena Gucci ngisho wena LV kahle kahle umuntu uzosho ukuthi ufuna yiphi label mina ngivele ngimthumele yona fast bese sesisetown lapha sidlule eMcDonald mara guys ngile na notice ukuthi mawunganamali liphunga la lapha ekudleni bona ngathi yaphuma lapha e-restaurant iza straight ezimpumulweni zakho mara vago bene 300 nyana 500 nyana next uhalela kwa McDonald ngisho wa KFC inqondo ivele itasambe sesontweni yothatha iGordon sasekuseni iGordon seyiphelile ne500 seyiphelile ipapalazi yakunyisa uvele uhalele lama wings wase KFC bungibhora masesezifika lapho ukutshwala wena ugula wazi nokuthi uphethwe yini kubhlungu yonke indawo ngisho namazipho futhi lo tshwala siphuza kulamalanga ayikhona shem it's not the one uphuza Saturday mari ipapalazi yokuphatha till next week Thursday kanjalo or yimnyiwana onomzimbo tefako guys ake nisho ukuthi kini ipapalazi last how many days ayikhona shem ngcono ngibuyekele utshwala mangabe buzosiyenza so or yini umuntu usekagugile na phela I remember back in the days besikhona ukugrova from Thursday until Sunday Monday ngiphathwe ipapalazi ngabo 12 minutes abe seyiphelile fast bese sengiphakathi lapha eshop sengilayisha impuphu lapha endlini bangivusile batabana impuphu balambile I am sure niyazibuza ukuthi why ngisuke elokushini ngizothenga impuphu ekudeni kangaka edrobheni but if you are a farmer you will understand lana vele fast bese sengiyobhadala enhle kade nginichazela ukuthi why ngisuke ekasi ngizothenga impuphu la nedrobheni kahle if you are a farmer and uyalima mawuvuna umbila uyawuthatha ummikise estorage mangifike ethilini lapha mangithi xa nayi iharika lapha yeplastic mara mangithi ngiyayibamba le ngiyayizwa ukuthi iqinile and mangikhumbula kahle leyasendlini iphukile ngathatha ngibuza ushingwenya ukuthi grand na ngambona ebamba la but yabona lena mfana iqinile nanoma umshana ngadlala ngaya ngekiphuka azanke ngisafuna ukumosha isikhathi lapha ngiqabange kayi2 kayi3 ngavele ngathi yazini le ngiyayithatha fast lapha bese sengiqedile ukubhadala sebanginikeza islip konje ngigcine ngisanicocela ngendaba ye-storage so guys mawustora umbila wakho lana the only thing that you gonna pay for mawuzolanda impuphu yobhadala just nje for i-storage kuphela ngikhule ngaze ngabangaka ngikhumbule kithi bathi yothenga impuphu the only thing we do ngiza lana ngizo-exchange i-original price yale mpuphu lena engiyithethe 25 kg I think it's for 300 and something if I'm not mistaken mina ngivele ngithelele ushingwenye 50 rand ngithi awungikhaphe lapho siyolanda impuphu la netawuni fast ngiphume ezindabeni eziningi and lena njengoba isona iyosilasta until ngabo September I remember last time mangiza lana noshingwenya it was boma October so masolanda impuphu phela ekhaya sipheki kakhulu enhle kunami nginamanga yonke ayilast boma 5 months isilasta boma 3 months cause pitbull nyalazi ke nalo kumele liphekelwe phela fast bese sesiqedile ukulayisha lapha sesiyaphuma mara le mpuphu leni ngibuye ilanda maye vele ngifuna ukuthi last boma 5 months ngizwile bathi lapha ngase Wonder Park bavule esinye isitolo esithengisa ukudla kwezinja ngathi yazini shingwenya ungikhaphe khona ngiyocheck ukuthi izikhiphana don't forget ukuthi when you are using the link and promo code on my bio you get free 50 rand voucher nama spins ayi25 if you have already registered using the link and promo code on my bio uyazibona lezi number lezi zivelana na ku screen my zithathe masinya i-voucher yakho ngiyakupha mi may the fastest fingers win fast bese ngifikile lapha eWonder Park mangihlana ase restaurant lapho sibhale ukuthi pause and close ngithatha ingene ngaphakathi ngibabone ngithi yazi nathi ngichecke nokudla kwamakati lapha ukuthi imalini yasesakudura ukuthi igom cake ayiphela guys kulamalanga ngahlupha amagundwane yonke so ngicabanga ngiyothenga ikati mangithi xa lapha na umpete wezinja plus ubusika biyezi pitbull mele lifudumala lo mpete lo softy kamnandi ngathi ngazithengela mina mos mara lona mkhulu athi ngibhekabhekele nomncane umpete wakhona ubhala ukuthi sweet dreams inja yazi nokwazi mos ukuthi kubhala ukuthini la mara bele ngibane drama yonke and sweet dreams yani njini cause inja kumele ingalali isigadi ubusuku bonke Concord engithize mangithi xa ngibona iprice lapha guys angeke shem ipitbull maliqhubeke lale phezulu komali yazi mina ngakhula bathi inja kumele ingadle amathini stuff mara chiki nakukudla kwezinja sihlala emathinini mara sakuthini ke shem nakumakhwala kade khula Tom kusibhayizisa guys namuhla ngidecide ukuthi yazini ipitbull ngiyalispoila mfana ngilithengela namasauce phela ibirthday yayo seyi around the corner for ibirthday gift ngicabanga ukulithengela nalikamali linginande ngilikamakama lapha plus amaboya walo sewabuyile mangithi xa ngibona intokuthela amanzi lapha siboma 400 and something mara makuyile nangiyayidinga shem umshana uhleza chitha amanzi wenja ayikhona lana pet shop guys yabuya ngithiza mangithi xa ngabona ama-pampers ayikhona izinja sezinama-pampers kanti kuyenzakalani vele inja maseseyisuka u5 pampers usuke seyi5 pampers ngoba kwenze kanjani cabanga sekuthiwa kumele ngiyotshentshinje i-pampers sesangeke umshana ukhulile waze wabangaka akasengamtshentshe i-pampers ngithiza mangithi xa nasi sitsha senja lapha nihlezi ningibuza ukuthi wayinje idlele litsheni mara ngizani-explainela ngelinye ilanga namuhla athi ngiyithengele lesitsha once and for all fast bese sinyobhadala lapha guys ukudla kwenja kuyadura ngakudura ukuthi
Telkom cake kube ngimane ngathatha 3 yama-25 kg na wempuphu iPitbull ngaliphekela iphutha awungeke shem singobhadala boma 7,000 just for ukudla kwena mara ngizawuthini shem iPitbull is my fight ayilangigada ubusuku nemini nanoma batshontsha amateki wami likhona lana ejardini but sengilixolela ukuthi batshontsha amateki wami iPitbull likhona lana ejardini cause lo muntu lona engisola ukuthi watshontsha amateki wami ke ngathola ngelinye langa bambambile bacocisana naye ayi nami ngathi vele ukucocisana naye bijana. For those who have been asking ukuthi nginayo i-YouTube channel na yebo nginayo, just search my name on YouTube Goodwill Sibongiseni Mthweni and please don't forget to subscribe.